TV pon kan ko lo to ta 10 years back dulu. lah ha Dia kan sini di TV pon ya lah. Amla putih school dun lo non bang gedak girls high school si padun lo class 6 lo piningan ke. alam kala so so awda tu bang ko son la Misal, aku so hedi ni long kam nang kerap dun oh ni supi ateng lo kam ajat punoi ni no hak le dam ta chipon hai. Amat pini bang ge hodai dam wer bi danak en nam ta hai. Ini si mane ai ik ta bazar dam jui la aman ni bang tam la putih si dukan chu khuli jalo hai. Ama lang bang munit do ya lo to war ta hai. Amat tham keji bon pulo pini bang ge dam chai ya lo hai. Aman la to khutna bang pini si puri dam lok le ta. so khotra ge puri ko dak la kan kono problem ni Labang la so gutunam puri ke la flyover ke malong lo dana ke andam long lo angke ke por ke sari baji lo kala so so ko son ni phang khan la la so bang hang ra jalo hai amar road pen ke theng bulo amunit bang amat kat lo hai ama hada kam klem so utpol go goi pu so do hai la so martum mama pusi hang la phan ong pusi ke hang la di ama hala bang si aw so phan nek chak ma hai la tum theng lo ti amat theng ma hala tum bang ne phan phun nang ko lo bang tha jo bai do nang hem so phan son son pu ya lo aman ne bang ta dam ya lo ama hada bahini ne do arleng so martum hai la tum ta nang pini dun jalo hai ake la pulis bang ada la kem la tum guard bang nang cek ma bang jalo sini so pan tulang rem ji tiga pon kan bang kon la inwe la so hari inwe Como ada bihari lo ni sini mah, como ada paro. osuk ya dok tu Asuk ya dop ni, lo usuk ya dop ke kuna lo gitu, kopi la kamu ke lamding si gitu tang ha angke dak klem he lang agari si sola flyover lo flyover la dolong ka punai, la dak lang driver. lang driver lang agari si ke kan ni tulang rem ji pula atim pe ko dalo lo kan flyover la pini long la kem long lo mane la tum berenda long si la son ambu bio ting mati allo ta kali he berenda long ngat la son jalo Tem so kim krai do hadak lo amat sok na thodon pak lo he la mi thang party dum ta chetheng lo he la tum la si la flyover tum asar phan chitong te di la si tum bang hadak dam si pinang ko jalo la phan pathan nang ko jalo ne so bang ani pan ko son ni thang ni la au so bang ki hadak siar dak lon jalo hala tum si nai kol thulo la hadak klem dum si la utpol go goi bang si nai kol Colang rem it lo mah ada colang rem jikan kabor i. kabor ila Kabor i. kabor ilo mane ke ot lo he bam nun cek lo pen ki he di pulo he ama usu bang charteng lo rot pen ke theng pulo he manang theng ri pusi putha ma usu bang ta hang re lo ama hala utpol go goi bang ta phudum chet jalo pa ghor long an ki chu dang hut he ama hala bang ne dun cek jalo mama la son si nang kidi ku jalo ama hala bang theng re jalo pe an ge la tum bang si ni phan phun nang kol Also tapi heglang au so ta bi heglang no si 14 years well last drop. class 6 well hang ke pon Te non nang litum ke dak thana ka memang kopi kam sikit lo nang litum. la so muni ha fire nai ki FR pelo mana nang litum. non Pipo. kali ni nora so ka kang sai ku pe kang sai sinang kun tum bang ta so muni han ki so dak pen in sai nang ko dak si so kan la chuning rilo nang ni tuna chira kin ni ta lo ni ta karbiarat kan han so ni tu han ta chuning rilo la tung han de nang ko dak si yes bilo la dak pini na ko in sai ko nang ko cha le